ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборро бо тозатарин хабарҳо манзури шумо мегардонем. имрӯз дар барнома дар вилояти суғ таъмиру навсозии роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта идома дорад. дар ноҳияи рӯдакӣ аз 414 иншооти маишию хизматрасонӣ 400 иншоот мавриди истифода қарор дода шуд. дар ҳамаи иншоотҳои мавриди истифодабарӣ қарор дода шуда ҷойҳои нави корӣ ва шароити хуб муҳайё гардидааст. хоҷагидорон дар ноҳияи рашт аз заминҳои дар ихтиёрашон буда оқилонаву самаранок истифода мебаранд. инфраструктураи соҳаи тандурустӣ дар ноҳияи Фархор такмил меёбад. даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи Дарвоз баргузор гардид. имрӯз ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум ки таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадтоҳир Зокирзода баргузор гардид. дар ҷаласа созишномаи дастгирӣ байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ва Бонки Аврупои таҷдид ва рушд оид ба лоиҳаи обтаъминкунӣ ва корези шаҳри Кӯлоб, созишномаи грантӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷамъияти саҳомӣ кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ ва Бонки Аврупои таҷдид ва рушд оид ба лоиҳаи кам намудани талафоти нерӯи барқ дар вилояти Хатлон, созишнома оид ба пешниҳоди кафолат байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Аврупои таҷдид ва рушд оид ба лоиҳаи кам намудани талафоти нерӯи барқ дар вилояти Хатлон, созишномаи грантӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи шабакаи гармидиҳиндаи шаҳри Душанбе, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Бонки Аврупои таҷдид ва рушд оид ба лоиҳаи таъминоти гармӣ дар шаҳри Душанбе, созишнома оид ба пешниҳоди кафолат байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Аврупои таҷдид ва рушд оид ба лоиҳаи таъминоти гармӣ дар шаҳри Душанбе, созишномаи дастгирӣ байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Бонки Аврупои таҷдид ва рушд оид ба лоиҳаи таъминоти гармӣ дар шаҳри Душанбе, дар хусуси илова ба созишнома оид ба маблағгузории лоиҳаи фавқулодаи муқовимат ба вируси COVID-19 дар Тоҷикистон ва ғайраро мавриди баррасӣ қарор дода созишномаҳои мазкурро ба тавсиб расониданд. боз як хабари муҳим. Бонки ҷаҳонӣ болоравии рекордии иқтисоди ҷаҳонро дар соли 2021 пешгӯӣ мекунад. мувофиқи ин ташхис, болоравии сатҳи иқтисоди ҷаҳонӣ 5.6%-ро ташкил медиҳад ки болотарин нишондод давоми 80 соли охир дониста мешавад. дар байни кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил болоравӣ аз ҳама зиёди иқтисод дар Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистон дар соли 2021 мувофиқи таҳлили коршиносони Бонки ҷаҳонӣ 5.3%-ро ташкил хоҳад дод. соли равон дар вилояти Суғ тибқи нақша 2900 километр роҳҳои автомобилгар таъмири асосиву ҷорӣ карда шуда, аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва саҳму иқдоми соҳибкорон ашхоси саховатпеша ва аҳолӣ беш аз 300 километрро мунфаш карда мешавад. дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилоят имрӯзҳо таъмиру навсозӣ ва мунфашнамоии роҳҳо идома дорад. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшоди Юсуфӣ. аз навсозии куллӣ ва мунфарши асосӣ бо асфалти гарм дар қиттаи роҳи Ёва Бобоҷонгафуров, шоҳроҳи Хуҷангафуров аз тадбирҳои муҳими ободии роҳҳо мебошад. ин қисмати шоҳроҳи Хуҷангафуров таъмирталаб гардида бо мунфарши асосӣ навсозӣ мегардад. ин шоҳроҳи транзитӣ буда ҳаракати воситаҳои нақлиёт тавассути ин қиттаи роҳ ба самти ноҳияи Бобоҷонгафуров, шаҳрҳои Гулистон, Исфарою Конибодом ва як қатор мавзеъҳои дигари вилояти Суғд доимию интенсивӣ аст. ин қиттаи шоҳроҳ дар ду самт ба масофаи 3.2 километр бо паҳноӣ то 17-18 метр бо асфалти гарм мунфарши асосӣ карда мешавад. корҳои навсозии роҳро ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷроуд анҷом медиҳанд. қабати фарсудаи роҳ пурра канда та курсии роҳ аз нав сохта мешавад. аз рӯи талабот ин имконияти бо сифати меъёри мунфарши асосӣ кардани фарши роҳ мебошад. донишу маҳорати коргарону мутахассисон, истифодаи асфалти гарми истеҳсоли худӣ, иҷрои корҳо тавассути техникаю таҷҳизоти муосири роҳдорӣ аз омилҳои ба сифату стандарт мутобиқ намудани мунфарши роҳ мебошад. ҳамаи ин корҳо имкон медиҳад ки ба мо асфалти хушсифат ба талаботи стандарти ҷаҳонӣ ҷавобгӯ бошад.
ин роҳ аз рӯи меъёр 12 сол бояд хизмат кунад. техника, таҷҳизоти асфалтхобонӣ муассиса истеҳсоли давлатҳои Аврупо буда. Ҳамаи корҳои асфалтхобонӣ, миқдор, қабати асфалт, ҳамвории сатҳи асфалт тавассути технологияи компютерӣ амалӣ мегардад. Дар ҳамаи роҳҳои таҷдидшаванда ба сифати корҳои асфалтхобонӣ диққати асосӣ дода мешавад. Зеро тибқи стандартҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳҳои автомобилгард бо ин гуна мунфарши асосӣ бояд 12 сол истифода шаванд. ин дар мавсими имсола 10-умин қитъаи роҳ аст ки аз ҳисоби маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти Суғд фармоиши раёсати сохтмони асосии вилоят бо асфалти гарм таъмири куллӣ карда мешавад. То ин давра дар шаҳрҳои Хуҷанд, Исфара, Истаравшан, Конибодон, Бӯстону Гулистон ва ноҳияи бо беш аз 20 километр роҳҳои автомобилгард асфалтпӯш карда шуданд. мунфарши асосӣ аз навсозии роҳҳои автомобилгард ва сохтмони пулҳои мошингузар аз ҷониби ширкатҳои роҳсозии ватанӣ аз ҷумлаи ҷамъиятҳои Тоҷроуд, Ваҳдат 2018 ва роҳи Ваҳдат анҷом дода мешаванд. ҷамъияти роҳи Ваҳдат ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дорои заводи асфалтбарорӣ ва техникаҳои муосири ҳозирзамон мебошад. ҷамъияти мо дар сохтмони роҳҳои Бӯстон, Заҳрнисор, Кубрук дар ноҳияи Панҷакен, Кубрук дар ноҳияи Ҷаббор Расулов, Кубрук дар ноҳияи Нурободро обод карда истоданд. Дар ободӣ аз навсозӣ, таъмири куллӣ, таъмири ҷорӣ, сохтану шағалпӯш, намудани асос, таҳкурсӣ ва асфалтпӯш кардани роҳҳо корхонаҳои муассисаҳо саҳм мегузоранд ва иқдомҳои соҳибкорону ашхоси саховатпеша, сокинони деҳаю маҳаллаҳо дар ободии роҳҳо шоиста аст. таъмиру навсозии роҳҳо дар бисёр маҳалла ва шаҳру деҳоти вилоят вусъат доранд. кормандони муассисаҳои роҳдории ноҳияҳои Спитамену Ҷаббор Расулов имрӯзҳо корҳои таъмири куллию ҷории роҳҳои автомобилгардро вусъат бахшидаанд. сокинони деҳаҳои Боғи Боло ва чашмаи ҳаёти ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар доираи 1300 рӯзи ободонӣ ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ иқдом намуданд ки 15 километр роҳи автомобилгарди минтақаро ба самти деҳаи чашмаи ҳаёт баъди сохтани асос, таҳкурсии роҳ бо ҳамвору шағалпӯш кардан ба мунфарши асосӣ омода намуданд. дар шаҳри Бӯстон бо иқдоми соҳибкори маҳаллӣ беш аз 1 километр роҳи маҳалла ва минтақаи саноатӣ пурра сохтаю мунфарши асосӣ карда мешавад ки ин барои аҳли маҳалла ва корхонаҳои саноатӣ шароити меъёрии рафту омадро таъмин менамояд. Равзали Раҳмон, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғд, ахбор. дар шаҳри Ҳисор ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ тадбирҳои ободонӣ вусъат дошта, айни замон корҳои сохтмонӣ дар биноҳои баландошонаи истиқоматӣ вусъат дорад. ҳамчунин дар доираи эълон шудани соли 2021 соли роҳҳои обод, таъмиру таҷдид ва мунфаршнамоии роҳҳои деҳоту маркази шаҳр низ анҷом дода мешавад. гузориш аз шаҳри Ҳисор. дар шаҳри Ҳисор бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ тадбирҳои ободонӣ вусъат дошта, симои маркази шаҳр рӯз то рӯз ободу зебо шуда истодааст. дар ҳамин замина ва бо мақсади мукаммал намудани вазъи иҷтимоии аҳолӣ ва ба манзили зисти муосир таъмин намудани сокинон, имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар биноҳои истиқоматии баландошиёна вусъат дошта, тибқи нақша ба ҷои хонаҳои якошиёна биноҳои баландошионаи мукаммал бо инфраструктури муосир ба роҳ монда шудааст. маврид зикр аст ки ҷаҳони муосир талаботи худро дорад. барои ин аз ҷониби лоиҳакашон дар ошиёнаҳои якуми биноҳои бисёр ошиёна, марказҳои савдову хизматрасонӣ ва дигар иншооти ёрорасон ба нақша гирифта шудааст. бояд гуфт ки ин омил боис мегардад ки дар масоҳати ками замин шумораи зиёди оилаҳо соҳиби ҷои зист шаванд. тадбири мазкур сабаби боз ҳам зебову назарабо гардидани маркази шаҳр мегардад. ин ҳама ободониҳо низ маҳз бо шарофати мустақилияти давлатӣ ва фазои орому осуда ба даст омадааст ва сокинони шаҳр аз ин ҳама ободкориҳо шукрона менамоянд ва дар ободии диёр ҳамеша камари ҳиммат мебанданд. тамоми солҳои соҳиби истиқлолӣ ҷиҳати такмили инфраструктури деҳот, беҳтар намудани шароити зисти аҳолӣ ва дар ҳамин замина бо ҷои кор таъмин намудани сокинон барнома ва стратегияҳои мушаххас амалӣ карда шуданд. эълон шудани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ боиси рушди инфраструктури деҳот гардида. дар баробари истифода аз маблағҳои буҷет, ҳамчунин бо саҳми аҳолӣ ва соҳибкорони ватандӯст таъмиру навсозии роҳҳо ва бунёди дигар инфраструктури маишиву хизматрасонӣ вусъат меёбад. дар доираи иҷрои дастури супоришҳои созандаи роҳбарияти олии давлати ҳукумати мамлакат давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта марҳила ба марҳила таъмиру навсозӣ карда мешаванд. ин ҳама ободониҳо низ маҳз бо шарофати мустақилияти давлатӣ ва фазои орому осуда ба даст омадааст ва сокинони шаҳр аз ин ҳама ободкориҳо шукрона менамоянд ва дар ободии диёр ҳамеша камари ҳиммат мебанданд. бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рӯдакӣ бунёд ва навсозии 414 иншооти маишию хизматрасонӣ ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз 400 иншоот мавриди истифода қарор дода шуда, ба ин васила 10 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. гузориши Бобокалон Аминзода аз ноҳияи Рӯдакӣ.
дар дойраи нақшачорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 414 иншооти гуногун таъйинот ба нақша гирифта шудааст ки то ба имрӯз 400 иншоот мавриди истифода қарор дода шудааст. айни замон корҳои сохтмонӣ ва таъмиру навсозӣ дар иншооти боқимонда идома дошта бо мавриди истифода қарор гирифтани онҳо дар бахшҳои иқтисоду иҷтимоӣ ва фарҳангу варзиш пешравии назар аст ба вуқӯъ хоҳад пайваст. дар самти чароғонкунии кӯчаву хиёбонҳо низ дар ноҳияи рӯдакӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳукуми давлатӣ ва ҷалби соҳибкорон айни замон дар дойраи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи сазовори 30-солагии истиқлоли давлатӣ чароғонкунии шафати роҳҳо идома дорад ва айни ҳол зиёда аз 2 километр шоҳрои ноҳия чароғон карда шуда, зиёда аз 160 симчӯбҳои оҳану бетонӣ насб карда шудааст ва корҳо дар ин самт идома дорад. мақомоти иҷроии ҳукумияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ ба нақша гирифтааст ва кӯшиш ба харҷ дода истодааст ки иншоотҳои ҷашниро аз 414 иншоот зиёдтар ба истифода диҳем. аз иншоотҳои мавриди истифодабарӣ қарор дода шуда 58 банд ба соҳаи маориф, 21 банд ба соҳаи кашидани хати оби нӯшокӣ, 41 банд ба соҳаи тандурустӣ, 16 банд ба соҳаи варзиш, 15 банд ба мунфаршсозии роҳҳо, 8 банд ба бунёди биноҳои баландошёна, зиёда аз 90 банд ба марказҳои савдо ва хизматрасонӣ. рост меояд ки дар ҳамаи иншоотҳои мавриди истифодабарӣ қарор дода шуда ҷойҳои нави корӣ ва шароити хуб муҳайё гардидааст. айни замон дар тамоми ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия кӯчаҳои марказӣ равшаникунонӣ гардида истода. дар дойраи иҷрои дастур супоришҳои созандаи роҳбарияти олии давлат ҳукумати мамлакат давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар деҳоти дурдасти ноҳияи рӯдакӣ иншооти зиёди таъйиноти гуногун сохта мавриди баҳравардорӣ қарор дода шудааст ки дар беҳсозии вазъи зиндагии аҳолӣ боло бардоштани хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва фарҳангию варзишӣ нақши калон мегузоранд. иншооти бунёдшаванда дар деҳотҳои ноҳияи рӯдакӣ татбиқи амалии сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакат буда барои рушди деҳот ва беҳсозии инфраструктураи иқтисодию иҷтимоии ноҳия мусоидати фаъол менамоянд. дар дойраи корҳои бунёдкорӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи рӯдакӣ ободкорию созандагӣ барои беҳтар гардидани сифати таълиму тарбия низ бо маблағгузори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби соҳибкорон рӯз ба рӯз густариш пайдо мекунад. ҳамчунин дар самти ба истироду фароғат фаро гирифтани сокинон низ дар ноҳия чораҳои амалӣ андешида мешавад. чунин тадбирҳои ободонии созандагӣ дар ноҳия имкон медиҳад ки шароити хуби зиндагӣ фарҳам оварда шуда даҳҳо ҷойҳои нави корӣ ба сокинон муҳайё карда шавад. бобокалон аминзода, баҳодури қурбон, убайдуллои сайвалӣ, ахбор. шарҳи мавзӯи дигар имрӯз дар маркази вилояти хатлон шаҳри бохтар форуми байниминтақавии сармоягузории Тоҷикистону Узбекистон доир гардид. мақсад аз ташкили форуми мазкур тавсеяи ҳамкориҳои тиҷорати байни соҳибкорону сармоягузорони Тоҷикистону Узбекистон мебошад. ҳамкоронамон Худойдод Реҷаб ва Искандари Саид аз ин хусус хуҷозиш метиҳанд. дар доираи густариши ҳамкориҳои мутақобилаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Узбекистон дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар форуми байниминтақавии сармоягузории Тоҷикистону Узбекистон баргузор гардид. ҳамоиши сармоягузорони Тоҷикистону Узбекистон нахуст бо пазироӣ ва истиқболи гарму самимии меҳмонону иштирокчиён сурат гирифт. дар форум беш аз 400 нафар масъулони вазорату идораҳо, соҳибкорону сармоягузорон, намояндагони ширкату корхонаҳои соҳаҳои мухталифи Тоҷикистону Узбекистон дар самтҳои саноат, инфрасохтор, нақлиёт ва коммуникатсия, кишоварзӣ, тандурустӣ, хизматрасониҳои молиявӣ ва сайёҳӣ таҳти раёсати муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Давлаталӣ Саид ва муовини сарвазир, вазири сармоягузорӣ ва савдои берунаи ҷумҳурии Узбекистон Сардор Умурзаков иштирок карданд. ба ҳайати мазкур ҳамчунин роҳбарони якчанд вилоятҳои ҷумҳурии Узбекистон аз ҷумла вилояти Самарқанд ва Сурхандарё, масъулони вазорату кумитаҳои дахлдори ҳарду ҷониб шомил буданд. дар оғози форум имконоти корхонаҳои саноатӣ, номгӯ ва иқтидори истеҳсолии онҳо, намунаи масолиҳи сохтмонӣ, саноати сабук, маҳсулоти кишоварзӣ, комплекси агросаноатӣ, энергетика, хизматрасонӣ, маводҳои дороворӣ, гиёҳҳои шифобахши ватанӣ ва дигар захираҳои табиии вилояти Хатлон муаррифӣ карда шуд. дар намоишгоҳ намояндагони доираҳои тиҷоратии Тоҷикистону Узбекистон ба ҳам омада вобаста ба тавсеяи ҳамкориҳои дуҷониба мубодилаи афкор намуданд. зикр гардид ки таи солҳои охир бо ташаббусҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат,
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев ҳамкориҳои гуногун ҷанбаи ду кишвар ба сатҳи сифатан нав баромада баргузории чунин чорабиниҳо ки ба рушди ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ, баланд бардоштани иқтидори содиротӣ, ҷалби сармоя ва воридоти технологияи муосир ба тақвияти ҳамкориҳои дуҷониба такон бахшида барои густариши ҳамкориҳои минбаъда заминаи мусоид фароҳам хоҳад овард. бояд қайд намуд ки форуми мазкур аз муносибатҳои дӯстонаву ҳамкориҳои судманди сарони ду давлат маншаъ гирифта робитаҳои минбаъдаи бахшҳои соҳибкориву сармоягузории ҳар ду кишварро дар бахши иқтисод боз ҳам вусъат мебахшад. яке аз ҳадафҳои аввалини форуми имрӯза ин боз ҳам зиёдтар рушд додани муносибатҳои ҳамкории тиҷоратии иқтисодии тоҷикистон ва ӯзбекистон мебошад. албатта имрӯз палатаи савдо ва саноати вилояти хатлон дар ин самт тибқи дастури супоришҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти хатлон, палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон як қатор чорабиниҳо, сафарҳои ҳайатҳои тиҷоратии иқтисодии вилояти хатлонро ба минтақаҳои ҷумҳурии ӯзбекистон ташкил намуд. инчунин мо то имрӯз қариб бо 7 палатаи савдо ва саноати минтақаҳои ҷумҳурии ӯзбекистон ёддоштҳои тафоҳум барои рушди ҳамкориҳо, сафарҳои ҳайатҳои тиҷоратии иқтисодӣ бо мақсади гузарондани форумҳову семинару тренингҳои якҷоя, инчунин гузарондани намоишгоҳҳои муштарак ва ҳарчи бештар муаррифӣ кардани молу маҳсулотҳое ки имрӯз дар вилояти хатлон истеҳсол мешавад гузаронда истодаем. қисми расмии форуми байниминтақавии сармоягузории тоҷикистону ӯзбекистон дар кохи фарҳанг ва иттилоотии шаҳри бохтар доир гардид. дар кори форум нахуст муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон давлаталӣ саид суханронӣ намуда ин тадбирро дар самти тақвияти фаъолияти соҳибкорӣ, ҷалби сармоягузорӣ, истифодаи самараноку оқилонаи имконоти ҳамкориҳо, баланд бардоштани сатҳи муомилот байни истеҳсолкунандагон, коркард ва содироткунандагони маҳсулоти саноатӣ ва дар ин замина мусоидат ба афзоиши имконоту иқтидор ва ҳаҷми содироти маҳсулот байни ду кишвар ташкилу роҳандозӣ гардидааст. дар навбати худ роҳбари ҳайати расмии ҷумҳурии ӯзбекистон, муовини сарвазир, вазири сармоягузорӣ ва савдои берунаи ҷумҳурии ӯзбекистон Сардор Умурзаков барои пазироии сатҳи баланд изҳори сипос намуда таъкид дошт ки ин ба ҳамоӣ аз иродаи қавӣ ва сиёсии роҳбарони ду кишвари дӯст сарчашма мегирад. ҳамзамон таъкид гардид ки ҷониби ӯзбекистон аз вохӯрии имрӯза интизориҳои зиёд дошта итминон намуд ки ҳадафҳои гузошташуда дар самти ҳамкориҳои иқтисодӣ ба таври лозима амалӣ мегарданд. мага ёхта ташкил қилишиlar маҳсулотилар сифатли маҳсулотҳои тоҷикистон бо сифат мебошанд. махсусан сементи вилояти шуморо мо бештар истифода мебарем. хеле сифати баланд дорад. мавриди зикр аст ки давоми як соли охир гардиши молу маҳсулот миёни тоҷикистону ӯзбекистон ба $500 миллион расида, ҷонибҳо тасмим доранд ки гардиши савдои дуҷонибаро дар соли ҷорӣ то ба $1 миллиард расонанд. аз ҷумла дар 4 моҳи соли равон гардиши савдо байни тоҷикистон ва ӯзбекистон 30% афзоиш ёфта $133 миллион амрикоиро ташкил дод. қайд гардид ки бо вуҷуди мушкилоти иқтисодию иҷтимоӣ дар робита ба паҳншавии бемории COVID-19 дар соли 2020 робитаҳои тиҷоратӣ миёни ин ду кишвар қад нагардид. дар доираи барномаи форум вохӯрии дуҷонибаи соҳибкорони тоҷикистон ва ӯзбекистон дар услуби соҳибкор бо соҳибкор доир гардид ки дар натиҷаи он санадҳои нави ҳамкорӣ дар самтҳои бунёди корхонаҳои шарикӣ, истеҳсоли трансформаторҳо, шартномаи фаъолияти шарикӣ, содироти масолеҳи сохтмонӣ ба ҷумҳурии ӯзбекистон, бунёди боғҳои интенсивӣ дар масоҳати 10 гектар ва дигар созишномаҳо ба имзо расонида шуд. иштирокчиёни форум бар рушди муносибатҳои тарафайн ва имзои созишномаву шартномаҳои мутақобилан судманд ки фарогири тамоми самтҳои ҳамкориҳои иқтисодӣ мебошанд, баҳои баланд дода бобати дар оянда низ баргузор намудани ҳамкориҳои соҳибкорону сармоягузорони ду кишвар ба мувофиқа расиданд. худойдоди раҷаб, искандари саид, фирӯзи қурбон, вилояти хатлон барои барномаи ахбор.
идомаи ахбор. дар ноҳияи шаҳри Туз бештар аз 1000 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият дошта, мутобиқ ба қонунҳои амалкунанда ҳар қид аз замини корами ин хоҷагиҳо мақсаднок ва оқилона истифода мешавад. корхонаи воҳиди давлатӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул бо мақсади таъмини хоҷагиҳои деҳқонӣ бо ҳуҷҷати истифодабарии замин масъулият зоҳир карда, сари вақт хоҷагиҳои деҳқонӣ ва дигар амволи ғайриманқулро тибқи муроҷиати шаҳрвандон таъмин менамоянд. гузориши Абдурозиқи Азиз аз ноҳияи шаҳри Туз. дар ҳудуди ноҳияи шаҳри Туз бештар аз 3000 хоҷагиҳои хурду бузурги инфиродӣ ва деҳқонӣ фаъолият мекунанд ки саҳми ҳар яке аз хоҷагиҳои деҳқонӣ дар таъмини бозорҳои истеъмолӣ шоистаи таҳсин аст. нахустин сабзавоти тару тоза ва меваҳои ширин дар муҳити гарму офтобии шаҳри Туз истеҳсол мешавад. ҳамин шабу рӯз боғпарварон ҳосили меваҳои тару тозаро ҷамъоварӣ карда, як қисматро барои содирот ва бақияро барои таъмини бозорҳои дохилӣ пешкаши аҳолӣ мегардонанд. мутобиқ ба қонунҳои амалкунанда фаъолияти ҳар як хоҷагии деҳқонӣ ва истифодаи самараноки замин таҳти назорати ҷиддии мутахассисони соҳа қарор дошта, ҳар як заминистифодабаранда ҳатман бояд ҳуҷҷати истифодаи заминро дошта бошад. корхонаи давлатии фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар ноҳияи шаҳри Туз тибқи муроҷиати шаҳрвандон хоҷагиҳои деҳқонӣ, шахсони алоҳида ва дигар амволи ғайриманқулро бо ҳуҷҷати қонунӣ таъмин мекунад. дар корхона шароити хизматрасонӣ ва ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳо аз ҷониби мутахассисони корхонаи фаръии давлатӣ дар ноҳияи шаҳри Туз фароҳам сохта шуда кӯшиш мекунанд ки дар асоси аризаи шаҳрвандон талаботи онҳоро қонеъ намоянд. дар корхонаи давлатии фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар ноҳияи шаҳри Туз дар 3 моҳи соли 2021 540 адад аризаҳо ворид гардид. ҳар як ариза бо дастхати худи шаҳрвандон ба қайд гирифтааст. дар ҳолати аз тарафи шаҳрвандон пешниҳод шудани ҳуҷҷатҳо барои ба қайдгирии давлатии қидаи замин назди ҳавлигӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ ё ин ки объектҳои ҷудогона дар давоми 2 рӯз ба тариқи фаврӣ ба қайд гирифта мешавад. дар ҳолати муқаррарӣ бошад, дар давоми 7 рӯзи корӣ ба қайд гирифта шуда ба шаҳрвандон бо шаҳдомат дар бораи ба қайдгирии давлатӣ таъмин карда мешавад. мутахассисони корхонаи мазкур дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ фаъолиятро ба роҳ монда, тибқи низомнома хизматрасонии сатҳи баландро ба роҳ мемонанд. ҳамчунин мутахассисони корхона дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом дода ба масъалаи босифат тайёр намудани парвандаҳои танзими замин аҳамияти хоса медиҳанд. ҷиҳати истифодабарии харитаҳои кадастрии рақамӣ назоратро ҷиддӣ ба роҳ монда, парвандаҳои заминсозӣ ва шиносномаҳои техникиро низ ба қайд мегиранд. сокинони ноҳияи Рашт аз замин оқилонаву самаранок истифода бурда дар афзун намудани нишондиҳандаҳои истеҳсоли саҳм мегузоранд. ин аст ки соли равон майдони кишти сабзавот ва бунёди боғҳо дар қиёс ба соли гузашта бештар шудааст. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт. соли ҷорӣ сокинони ноҳияи Рашт баробари суръат бахшидани корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ, майдони кишт ва бунёди боғҳоро дар қиёс ба соли гузашта зиёд намуданд. то ҳамин давра дар қаламрави ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия майдони кишти картошка 1250 гектар ва бунёди боғҳо 23 гектарро ташкил намуда, мардум аз заминҳои дар ихтиёрашон буда оқилонаву самаранок истифода мебаранд то истеҳсоли мева, картошка, ғалла ва дигар намуди зироатҳо боз ҳам бештар гардад. зеро дар шароити кӯҳистон ягона манбаи даромади аҳолӣ асосан аз рушди соҳаи кишоварзӣ вобастагии зиёде дорад. афзоиши майдони кишти зироатҳо ва бунёди боғу истеҳсоли мева, картошка, ғалла асосан ба сектори хусусӣ рост меояд. зеро хоҷагиҳои боғдорӣ аз масоҳати 3038 гектар боғҳои дар ихтиёрашон буда самаранок истифода бурда, зиёда аз 6000 нафар саҳмдорон ҳамасола ҳосили фаровони мева ва дигар намуди зироатҳои кишоварзиро истеҳсол мекунанд ки фаровонии маҳсулот боиси пешрафти иҷтимоиву иқтисодии ҳар як хонавода ва таъмини бозорҳои кишварамон бо меваҳои хусифати маҳаллӣ мегардад. замин ҳам имрӯз хӯронанда ва ҳам пӯшонандаи мардуми Тоҷикистон аст. мо бояд ҳар як ваҷаби замини
توجیکستان که کم زمین است ثمرناک استفاده بریم و چون گهواره که چشم حفظ کنیم. از روی معلومات ستاد ناحیوی از همه بیش مساحت کسب زراعت‌های کشاورزی اساساً به خواجگی‌های جماعت دهات قلعه سرخ راست می‌آید. این است که اهالی و دیگر سهامداران خواجگی‌های دهقانی برای زیاد شدن میدان کشت و استحصال محصولات خوش‌صفت محلی جد و جهد دارند که از زمین‌های در اختیارشان بوده عاقلانه و ثمرناک استفاده برند. زیرا هر یک وجب زمین در شرایط کوهستان ناحیه رشت باعث پیشرفت اقتصادی و بلند برداشتن زیست و زندگانی هر یک خانواده می باشد. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. با مقصد پیشگیری از حالت‌های سوختار در غلازور و میدان‌های زراعتی خوراک درشت چوروا در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان تدبیرهای فهماندهی گذرانده می‌شود. چون این تدبیرها از جانب مسئولین خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی انجام داده می‌شوند. گزارش خبرنگاران ما. با مقصد سری وقت پیشگیری نمودن حادثه‌های سوختار در موسم جمع‌آوری حاصل زراعت غله‌دانگی و خوراک درشت چاروا در موضع‌های غله‌زار ناحیه‌های ولایت ختلان ستادهای دائم عمل کننده ضد سوختاری با جلب متخصصان سرریاست و جزء تام‌های آن تشکیل کرده شدند. مورد به ذکر است که از طرف رهبریت سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی و ناظران خدمات و اعضایان ستاد وابسته به عمل‌های فوری در وقت رخ دادن سوختار در میدان‌های غله‌زار دستور و توصیه‌های علاوه‌ای داده شد. اینچنین در موضع‌های غله‌زار مسئولین خواجگی‌های کشاورزی، نظارتچیان پیاده‌گرد و سواره اسب و دیگر نهادهای دخلدار با استفاده از نقلیات‌های آتش‌نشانی، تراکتور و متاپمپ‌های آبریحی، آبپاشک‌های دستی و دیگر اسباب و تجهیزات‌های مخصوصی آماده کرده شده آتش‌نشانی در ستادهای دائم عمل کننده به فعالیت شبانه روزی شروع نمودند. با اعضایان ستاد از جانب متخصصان ساحه استفاده درست و از جهت سوختار بخف کمبین و دیگر واسطه‌های نقلیات خواجگی‌های کشاورزی شدگار اطراف و به قطعه‌ها جداکنی غله‌زارها با واسطه تراکتورها و دیگر عمل‌ها فوری و ضروری به طور عملی آموزانیده شدند. با مقصد پیشگیری نمودن حادثه‌های سوختار و پیش از جمع‌آوری نمودن حاصل غله‌دانگی و خوراک درشت چاروا از طرف سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی و جزء تام‌های آن در تمام خواجگی‌ها، زمین‌های غله‌کار، ستادهای دائم عمل کننده تشکیل کرده شده است که بهر بی‌تلف جمع‌آوری نمودن حاصل غله‌دانگی تأسیس داده شده‌اند. از این لحاظ از تمام خواجگیداران خواهش کرده می شود که پیش از آغاز نمودن حاصل غله‌دانگی تکنیکا و تجهیزات خود را از نظارت تکنیکی گذرانده بعد به درو شروع نماید. چاره‌بینی‌های مهم و سری‌وقته ضد سوختاری از هر جهت برای تأمین حل مسئله‌های پیشرفت استوار اقتصادی، حفظ امنیت عضوخواری و دسترسی اهالی مملکت به غذای خوش‌صفت نهایت ضرور می‌باشند. شرح موضوع دیگر در ناحیه فرخور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و صاحبکاران محلی تا امروز بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنگاه و مرکزهای نوی سلامتی ساخته مورد استفاده قرار داده شده است. برای دسترسی به خدمترسانی طبی و حفظ سالمی جامعه در دهات ناحیه باز 4 انشاءات نوی ساخته بنیاد می‌گردد که آن طبق نقشه سال روان باید به استفاده داده شود. ادامه موضوع در گزارش سعید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. در ساختار کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه فرخور عین زمان 28 عدد مرکز سلامتی و 25 بنگاه طبی عمل می‌کند. برای تامین رشد ساحه، حفظ سالمی جامعه و دسترسی به خدمت‌رسانی طبی در اساس تطبیق سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان و وسعت تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دهات ناحیه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان عملی گشتن لایحه سهم صاحبکاران و اشر دسته‌جمعانه ساکنان تا امروز 13 عدد بنگاه مرکزهای نوی سلامتی ساخته مورد استفاده قرار داده شده است. در جامعه دیوتی وطن مرکز سلامتی، در جامعه دیوتی دهقانگی مرکز سلامتی ارچه، در جامعه دیوتی غلبه مرکز سلامتی قزلسو، در جامعه دیوتی درقد مرکز سلامتی نوآباد و مرکز سلامتی غیره در جامعه دیوتی درقد با تمام تجهیزات ساخته شده به استفاده داده شد که عین حال خدمت رسانی طبی را به اهالی رسانیده استادند. مرکز سلامتی دهه اوریان جماعت دیوتی فرخور به بیش از 3000 اهالی خدمت می‌رساند. در دایره آمادگی‌ها به تجلیل از جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شفت این مؤسسه طبی با دستگیری وزارت
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон боз як иншооти нави соҳа бунёд мегардад. барои боз ҳам беҳтар шудани хизматрасонии тиббӣ дар шафати маркази саломатии деҳоти Орионо маркази саломатии муассисаи нави тиббӣ сохта шуда истод, ки аз таххона ва ду ошхона иборат мешавад. дар таххона ҳуҷраҳои таҳлилгоҳ бо таҷҳизотот таъмин карда мешаванд. дар ошхонаи якум ҳуҷраҳои бистарикунонии рӯзона ва ҳуҷраҳои духтурон, дар ошхонаи дуюм бошад ҳуҷраҳои гиёҳдармонӣ ташкил карда шуда истодааст. бо ибтикори мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ, шахсони ватандӯсту саховатпеша ва соҳибкорони маҳаллӣ дар идома аз чунин корҳои созандагӣ дар ҷамъияти деҳоти Фархор, маҳаллаҳои навбунёд ва яке аз деҳаҳои дурдасти ҷамъияти деҳоти Ватан сохтмони бинои нави марказҳои саломативу бунгоҳҳои тиббӣ идома дорад, ки иншооти мазкур бояд имсол мавриди истифода қарор дода шавад. дар дораи тадбирҳои бунёдкорӣ дар ноҳияи Темурмалик инфраструктури тандурустӣ ва сатҳи хизматрасонии тиббӣ беҳтар гардида, тибқи нақша беморхонаи марказии ноҳия таъмиру навсозӣ карда мешавад. Ҳикматулло Ҳусейнзода аз ноҳияи Темурмалик гузориш медиҳад. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар беморхонаи марказии ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон таъмиру навсозии шуъбаву ҳуҷраҳои табобати он идома дорад. баробари анҷом ёфтани корҳои таъмирӣ шароити мусоиди хизматрасонии тиббӣ муҳайё мегардад. айни замон корҳои таъмирӣ дар бинои асосии беморхона идома дорад. айни ҳол дар шуъбаи бемориҳои сироятӣ таъмир аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон рафта истодааст. беморхонаи марказӣ давра ба давра шуъбаҳо аз таъмир бароварда мешавад. дар ҳамин замина шуъбаи таваллудхонаи беморхонаи мазкур низ бо саҳми ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ёхсу таъмиру таҷдид карда мешавад. тибқи нақша ин шуъба ба таври куллӣ таъмир гардида шароити муосири хизматрасонии тиббӣ фароҳам мегардад. таъмири капитали ин беморхона рафта истодааст. дар ин ҷо зиёда аз 40 нафар коргарон кор карда бо ҷои кори доимӣ ва бо хӯроки гарм таъмин мебошанд. ҳама маҳсулотҳои сохтмонӣ мерасад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти беҳсозии вазъи хизматрасонии тиббӣ махсусан дар деҳот тадбирҳои заруриро амалӣ месозад. ҳикматулло Ҳусейнзода аз ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон барои барномаи ахбор. мавзӯъро идома медиҳем. дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шортемур дар доираи чорабиниҳо бахшида ба 20-солагии таъсисёбии Созмони ҳамкории Шанхай конфронси илми амалӣ баргузор шуд. таъкид гардид, ки имрӯз дар сиёсати байналмилалии Созмони ҳамкории Шанхай нақш ва мақоми устувор дошта, ҳамасола таваҷҷӯҳ дар минтақа ва ҷаҳон ба ин созмон меафзояд. гузориши хабарнигорони мо. соли 2021 раёсати созмонро ҷумҳурии Тоҷикистон ба зимма дошта ҳамаи вохӯриҳои сатҳу зинаҳои гуногун дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. ҷиҳати дар сатҳи зарурии гузарондани ин маъракаи муҳими сиёсӣ тамоми тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегардад. донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур тасмим гирифтааст дар доираи чорабиниҳои сатҳи баланд бахшида ба 20-умин солгарди таъсисёбии Созмони ҳамкории Шанхай вохӯриву суҳбатҳо гузаронад. имрӯз дар донишгоҳи мазкур конференсияи илмӣ амалӣ бо иштироки устодону донишҷӯён баргузор гардид. баромадкунандагон таъкид намуданд, ки имрӯз дар сиёсати байналмилалӣ Созмони ҳамкории Шанхай нақш ва мақоми устувор дошта, ҳамасола таваҷҷӯҳи кишварҳои минтақа ва ҷаҳон ба ин созмон афзоиш меёбад. ҳамкории Шанхай таҳкими амнияти субот дар қаламрави давлатҳои аъзо, мубориза бар зидди терроризму экстремизм, рушди ҳамкории иқтисодӣ, шарикӣ энергетикӣ ва ҳамгироии илмиву фарҳангӣ мебошад. таъсис ва ташаккули Созмони ҳамкории Шанхай, ки имрӯз яке аз созмонҳои мӯътабари минтақавӣ бонуфуз маҳсуб мегардад, дар тақвияти ҳамкориҳои кишварҳои аъзо нақши муассир дорад. шӯрои сарони давлатҳои Созмони ҳамкории Шанхай соли 2021 таҳти раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. имрӯз дар Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон конфронси илми байналмилалӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш роҳбарони донишгоҳу донишкадаҳои пойтахт ва намояндагон аз кишварҳои Осиёи марказӣ, Қавқози ҷанубӣ ва Аврупои шарқӣ иштирок намуданд. гузориши ҳамкорони мо. дар конференсия роҳбарияти Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндаи дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии хизмати давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ректорони Академияи идоракунии давлатии ҷумҳуриҳои Гурҷистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Украина, Узбекистон, намояндагони ҷамъияти ҳамкории байналмилалии Олмон ва сафорати Олмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ карданд. зимни баромади худ роҳбарияти Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид дошт, ки татбиқи ислоҳот
پیشنهاد و رشد نظام خدمت دولتی و اداره‌کنی دولتی در جمهوری تاجیکستان از سمت اقلیت‌نوک سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار رفته، این مسئله در پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی سال 2008 به طور مشخص تاکید شده بود که ما باید دقت خود را به تیار کردن کادرهای بلند اختصاص و با معرفت با جهانبینی وسیع، دانش عمیق کسبی و سیاسی، ملکه تشکیلاتچی و صلاحیت نوکی و اداره کنی، مسئولیت شناسی و حس وطن دوستی با فراگیری دانش و زبانهای خارجی و تکنولوژی‌های معاصر بیشتر روانه نماییم. مسئله اساسی البته پیش از همه راه اندازی همکاری و تقویت همکاری هایی که تا امروز ادامه داشتند، تقویت و گسترش این همکاری ها در سمت آماده نمودن متخصصان ورزیده ساحه خدمت دولتی و اداره کنی دولتی، همچنین مسئله های رشد تکمیل اختصاص خدمتچیان دولتی در کشورهای شریک با استفاده از تکنولوژی معاصر اطلاعاتی. در فرجام فروم اعلامیه دوشنبه درباره همکاری بین المللی اکادمی اداره‌کنی دولتی و اعلامیه درباره هدف تأسیس اساسیاسیون اکادمی اداره‌کنی دولتی کشورهای آسیای مرکزی به امضا خواهد رسید. محمد مومنزاده بهادر ایستان، بهادر حسنزاده، اخبار. ادامه برنامه اخبار. صرف نظر از تدبیراندیشی‌های کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با مقصد پیشگیری از حالت‌های برمحل ویرانشوی راه‌ها و افلاس‌شوی آنها منتظم از طرف مسئولین چاره‌بینی‌های مقصدناک گزارنده می‌شود. توجه نمایید. طی سالهای اخیر با اقدام‌های سازنده و بنیادکارانه رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه یک قطار لایحه‌های تعمیر و تجدید و از نوسازی کوچه و راه‌های اتومبیلگرد که فعالیت بخطر و با تحکیم سیستم نقلیاتی را در خیابان و کوچه‌های پایتخت تأمین می‌نماید عملی گشته ایستادند. در برابر این بعضی عامل‌های وجود دارند که به برمحل ویرانشوی کوچه و راه‌ها و کاسته‌شوی آنها مساعدت می‌نمایند. جهت بهداشت بخشیدن به حالت تکنیکی کوچه و راه‌های اتومبیلگردی پایتخت به حالت بخطر موافق گرداندن، رعایت قاعده‌های بارکشانی توسط اتومبیل‌های بارکش، پیشگیری حالت‌های استفاده‌بری نقلیات‌های افلاس، کشاندن بارهای پاشخورنده به پرده‌های حمایوی، افلاس نمودن قسم ماشینگردی راه، با وجود آوردن مانع‌های صنعی در قسم ماشینگردی راه، تأمین نکردن مستحکمی باردان و اسباب‌های مستحکم کننده، خودسرانه به اجازت مقامات‌های دخلدار ضبط نمودن راه پیاده‌گذر واقع در نزد بناهای ساخته شونده از طرف بعض جمعیت‌های ساختمانی. طبق نقشه تهیه کرده ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در کوچه‌های پایتخت شروع از اول سال جاری تا کنون چاره‌بینی‌های مقصدناک عملی شده ایستاده است. ضمن گذراندن چاره‌بینی‌های مقصدناک از طرف هیئت شخصی شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه و عملی نمودن کارهای ناظراتی در مجموع نسبت 501 نفر رانندگان واسطه‌های نقلیات بارکشان جهت رعایت نکردن قاعده‌های بارکشانی پروتکل‌های مأموری ترتیب داده برای بررسی از روی تابعیت به مقامات‌های دخلدار ارسال گردیدند. کشاندن بارهای پاشخورنده و به پرده‌های حمایوی 407 دلیل، افلاس نمودن قسم ماشینگردی راه و با وجود آوردن مانعه طبیعی در راه 41 دلیل، اداره نمودن واسطه نقلیات با سلچرخ‌های لایالود 35 دلیل، اداره نمودن واسطه نقلیات به رقم قید دولتی 15 دلیل، تأمین نکردن نامستحکمی باردان واسطه‌های نقلیات هنگام کشاندن بارهای پاشخورنده 3 دلیل. در اساس قرار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه باید لایحه‌های ساختمانی بناهای بلند آشیانه ساخته شونده هنگام اجرای کارهای ساختمانی در موافقت با دیگر مقامات‌های دخلدار عملی کرده شوند. اما متاسفانه برخی از رهبران جمعیت‌های ساختمانی برخلاف قرار مذکور عمل نموده. به رخصتنامه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی قسم ماشینگرد راه را برای اجرای کارهای ساختمانی به رعایت قاعده و معیار و استانداردهای دولتی عمل نموده به خطری اشتراکیان حرکت در راه را تأمین نمی‌کنند. علاوه بر این رهبران 21 عدد شرکت‌های ساختمانی امرنامه مقامات وکالتدار دولتی آید به بخطری حرکت در راه داده شده برای اجرا نکردن امرنامه بازرسی دولتی اتومبیلی نسبت 8 نفر شخصان مسئول با دسترسی ماده 344 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده است. از جمله نسبت رئیس شورای محلی بستان ناحیه فردوسی شهر دوشنبه احمدوف حسن اسماعیلویچ به رخصتنامه مقامات دخلدار شهری پیاده‌روهای کوچه فوچیک را در مساحت 60 متر مربع کنده به حالت اولش برقرار ننموده است که این حالت با صادرشوی صدمه‌های راه و نقلیات
مساعدت می‌نماید. برابران جمعیت سهامی پوشیده مقیم یک، رهبرش مقیموف حکمت‌الله سلطانویچ واقع در کوچه حسین زاده برای تامین نکردن نقطه 66 سلچرخ‌های واسطه نقلیات و افلاس نمودن قسم ماشینگردی را برابر جمعیت دارای مسئولیتش محدود اویتسن رهبرش خالقوف کامل واقع در کوچه عینی برای تامین نکردن نقطه 66 سلچرخ‌های واسطه نقلیات و افلاس نمودن قسم ماشینگردی را به همین مانند برابران شرکت‌های ساختمانی نیل ساختمان، سیبیستان، بنیادکار، منوچهر شاه و خان 2019 برای برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته در رفت ساختمانشان امرنامه‌های بازرسی دولتی افغانبیلی سپرده شدند. رهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه از مسئولین کارخانه و اداره‌های ساختمانی نوابسته از شکل مالکیتشان طلب می‌نماید که هنگام عملی نمودن انتقال بار و مصالح ساختمانی همه جانبه طلبات‌ها و معیارهای کارهای ساختمانی را قطعاً رعایت نمایند. با ابتکار ریاست معرف شهر وحدت در دوره برگزاری تدبیرها با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و جلب بیشتر نورسان به علمهای طبیعی و ریاضی دوامی یک ماه آزمون رنگارنگ گلها برگزار گردید. گزارش خبرنگاران ما. با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت و ریاست معارف شهر با مقصدی در ضمیر نورسان و جوانان پروریدن معرفت و زیباپرستی و دوست داشتن هر یک گوشه تاجیکستان صاحب استقلال میان مؤسسه‌های تا مکتبی و تعلیمی شهر آزمون چهاربینی رنگارنگی گلها زیبایی طبیعت تشکیل و گذرانیده شد. گفته شد که هدف از برگزار نمودن آزمون پیش از همه در روحیه طبیعت دوستی و زیباپرستی تربیت نمودن خوانندگان و دوست داشتن موجودات زنده طبیعت معنی داد می‌گردد. این آزمون از روز 4 نمونه صنف‌های گوناگون گل و بوته‌های طبیعی و خانگی، گل‌های سنی، گلدسته و گلگون‌ها، پرنده‌های خانگی و دشتی و خوسه پرنده‌ها برنامه بهترین بدیهی گازیته دیواری گذرانده شد. رفتی برگزاری آزمون نشان داد که بیشتر اشتراکچیان خوانندگان مؤسسه‌های تا مکتبی و تعلیمی شهر وحدت جهت آموزش فن‌های طبیعی شوق و رغبتی بی‌اندازه دارند. خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر وحدت ابراز داشتند که آنها در برابر از بر نمودن فن‌های ضروری همچنین به پرورش و نگاهبین گل‌ها میل و رغبتی بی‌اندازه دارند. در آزمون اشتراکچیان خوانندگان زیاده از 100 مؤسسه‌های تعلیمی شهر شرکت ورزیدند. به غالیبان افتخارنامه سپاسنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر سپرده شد. همچنین خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر وحدت در برگزاری دور اول فستیوال جلوه رنگ‌ها فعالانه اشتراک کرده با این وسیله ثابت نمودند که آنها معرفگر رسم و آیین گذشته و در بلند برداشتن نقش و منزلت لباس‌های ملی سهمی ارزنده می‌گذارند. محمد علی عبدالکریم، شکرالله نورالله، وحدت اخبار. با مقصد آباد و زیبا گرداندن محل، سبز و خرمگردانی محیط زیست و به گلستان تبدیل دادن شفاف راه و خیابان هم امروز در ناحیه فیض‌آباد آزمون ناحیوی ایدی گل‌ها گذرانده شد. گزارش همکاران ما در این خصوص. با تشکیل آزمون جمهوریوی گلها در مملکت کارهای آبادانی، بنیادکاری و سازندگی وسعت یافته به تربیت حس زیبایی پرستی، خویشتن‌شناسی و بلند برداشتن فرهنگ ساکنان تاثیر مثبت می‌گذارد. با نظر داشت آنکه اقلیم ناحیه فیض‌آباد نسبت به دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت سرد است، آزمون ناحیوی ایدی گلها نسبتاً دیرتر برگزار گردید. امروز در باغ فرهنگی فراغتی جماعت و دهات ناحیه فیض‌آباد گل‌های لاله گوناگون شناخته شده است که این به حسن ناحیه زیبایی و جذابیت دیگر زم کرده است. چهاربینی نباشد که با آبادی دیار در روی زیباپرستی تربیت کردن جامعه آبادگردانی محل گشت گذار گذارها امروز ناحیه آباد زیبا گشت است و ساکنان ناحیه با یک روحیه بلند و گلگشت‌ها گذارها برآمده سیر و گشت کرده ایستاده. در دایره آزمون ناحیوی ایدی گلها امروز با اشتراک مسئولین و شماره زیادی جوانان و نورسان جمع آمد دایر گردید. از چهره خندان و روح بالیده اشتراکداران خرد و بزرگ چهاربینی عیان بود که برگزاری این گونه آزمون‌ها برای بیدار نمودن حس زیبایی پرستی نسل نورس زمینه مساعد می‌گذارد. همه ساله این چهاربینی علاقه در ناحیه گذشته ایستاده است و ببینیم که مردم ناحیه فیض‌آباد یک روی بلند به ایدگاه آمده ایستاده و این چهاربینی رو با یک شکوه شکامت جشن گرفته دارند و با بسیار کوشش‌ها با اون خرج دادن در کار که گلگشت و آبادی شنودن گل زیبایی دیار شود و مردم
фарҳанги зебоипарастӣ, фарҳанги миллӣ, фарҳанги ободонии маҳал ва дигар самтҳое ки ба самти рушд ва эҷоди сокинон равона мегардад бо беҳтару хубтар шавад. масъулини ноҳияи Файзобод таъкид намуданд ки баргузории озмун ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. мақсад аз баргузор кардани озмун эҳёи анъанаҳои ниёгон дар самти эҳтиром ба тамоми зебогӣ, ободонӣ ва хуррамии муҳити атроф, бедор намудани муҳаббати сокинон ба гулпарварӣ, ҳифзи мероси табиӣ ва дар ин замина ҷалби сайёҳону рушди соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар фарҷом масъулини ҷамоату деҳотҳое ки ғолиби озмуни ноҳиявии идигулҳо гардид бо диплому сипоснома ва тӯҳфаҳои таъсиснамудаи ҳайати тадорукот сарфароз гардиданд. даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар қасри фарҳанги ноҳияи Дарвоз бо иштироки беш аз 25 нафар довталаб баргузор гардид. яке аз ҳадафҳои аслии ин озмун дарёфти чеҳраҳои нав дар соҳаи санъату ҳунар ва такмилу сайқал додани маҳорати ҳаваскорони наврас ба шумор меравад. гузориши ҳамкорони мо. даври дуюми озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи Дарвоз бо суханронии намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия, шӯъбаи фарҳанги вилоят ва ҳакамон оғоз ёфт. волидони яке аз ҳаваскорони наврас баргузории чунин озмунро дар тарбияи ахлоқу маърифат ва ҳисси зебопарастии кӯдакону наврасон хеле муҳим арзёбӣ намуда ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таваҷҷӯҳи хосашон ба соҳаи фарҳанг, рушду такаммули завқи эстетикии насли наврас изҳори миннатдорӣ баён намуданд. دوران استقلال شکرانه از آن میکنیم که پیشوای معظم ملت به ما جوانان امکانیت داد که در چنین آزمون‌های جمهوریوی مهارت و ملکه خود را بیازماییم. از جمله آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی، علم فروغ معرفت و تاجیکستان وطن عزیزی من. озмуни мазкур аз номинатсияҳои гуногун ба мисли жанрҳои сарояндагӣ, навозандагӣ, жанрҳои эстрадӣ, академӣ ва анъанавӣ иборат буд ва иштирокчиёни озмун аз худ истеъдоду ҳунари воло нишон доданд. ҳайҳати ҳакамон ба таври шаффоф ғолибонро муайян ва ба даври вилоятӣ рохат доданд. ғолибони даври ноҳиявӣ бо ифтихорномаи раиси ноҳия ва мукофоти пулӣ сарфароз гардиданд. имрӯз дар озмун 22 нафар довталаб иштирок кардани буданд ки аз онҳо 20 нафаршон иштирок карданд ва хушбахтона озмун дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардид ва аз рӯи ду номинатсияи навозандагӣ ва сарояндагӣ аз рӯи жанрҳои анъанавӣ, эстрадӣ ва академӣ баргузор гардиданд ки шумораи иштирокдорони ин озмун яъне дар асосан дар номинатсияи анъанавӣ зиёдтар иштирок намуданд. номинатсияи анъанавӣ аз рӯи ҳам сарояндагӣ ва ҳам номинатсияи яъне навозандагӣ. дар озмун 7 нафар ҷои якум гирифтанд аз рӯи жанрҳои алоҳида, 4 нафар ҷои дуюм ишғол намуданд ва 4 нафар ҷои сеюмро ишғол намуданд. дар даври вилоятӣ ҳакамон аз пойтахти кишвар ширкат меварзанд ва ба ҳунару истеъдоди довталабон баҳо хоҳанд гузошт. дар дораи татбиқи барномаи 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 дар шаҳри Истарафшан даври аввали озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат доир гардид. довталабон аз муассисаҳои таълимӣ ва гимназияҳо донишу маҳорати хешро санҷиданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Мазбут Бобозода. با مقصد رشد تفکر تکنیکی و سرگردانی جهانبینی علمی، دسترسی پیدا کردن به تکنیک و تکنولوژی دوران معاصر، توسعه اختراع‌کاری و نوآوری، پیوست علم با استحصالات، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه با آموزش فن‌های ریاضی، دقیق و طبیعی، همچنین دریافت استعدادهای نو در این سمت‌ها. امروز در شهر استرافشن ولایت سوخت بین خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، کالج و گیمنازیاها و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی دور اول آزمون علم فروغ معرفت برگزار گردید. طبق طلبات نظامنامه آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت از روی نومیناسی‌های گئوگرافی و متماتیکا 320 نفر داوطلبان در سنف‌های وسیع و روشن و برهوای مؤسسه دولتی گیمنازی رقم 5 به نام اکادمیک رجب امانوف از روی نومیناسی‌های شیمیا، فیزیک و استرونومیا 4
410 نفر خوانندگان فعال و لایقتمند در کابینت‌های فنی مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازی رقم 1 به نام اکادمیک احرار مختارov و از روی نومیناسی‌های بیولوژیا، بوتانیک، زوولوژیا، آناتومیا و اختراع‌کاری نوآوری 256 نفر اشتراکداران در صنفخانه‌های تالار ورزشی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی به نام نویجان قادرov مشغول قوه‌سنجی شدند. به طور فراخ و متشکلانه دایر گردیدن دور اول آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت در شهر استراوشان ثابت شد که از روی نومیناسی‌های متماتیک 5 نفر، فیزیک و استرونومی 5 نفر، شیمی 5 نفر، بیولوژیا، بوتانیکا، زوولوژیا، آناتومیا 5 نفر، گئوگرافی 5 نفر، تکنولوژی اطلاعاتی 5 نفر، اختراع‌کاری و نوآوری 5 نفر غالب دانسته با دیپلم‌های درجه یکم، دوم و سوم همچنین مکافات‌های پلی سرفراز گردانده شدند. گذشته از این از روی طلبات 7 نومیناسی در نظامنامه آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت نشان داده 35 نفر غالبان دور اول به دور دوم را خط گرفتند. مزبوط بابازاده از شهر استراوشان برای برنامه اخبار. دستگیری و هوسمندسازی طبقه های احتیاجمند از جمله معیوبان همیشه زیر توجه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد و در این سمت تدبیرهای ضروری اندیشیده می شوند. با این مقصد از جانب کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان آزمون شهری مخصوص برای معیوبان تحت نام ما با شماییم برگزار گردید. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان. آزمون ما با شماییم که آن محض برای ذوقمند گردانیدن گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه مخصوصا معیوبان تشکیل و راه‌اندازی گردید، نتیجه مثبت را به دست آورد، زیرا چندین نفران لیاقتمند و صاحب استعداد به این وسیله معرفی شدند. کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه دور شهری آزمون مذکور را در سطح بلند برگزار نمود که در آن مسئولین این نهاد، اشتراکچیان آزمون، معیوبان، والدین آنها و دیگران اشتراک نمودند. جای برگزاری دور شهری آزمون دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا انتخاب گردید. با تاکید مسئولین مقصد از برگزاری آزمون مذکور پیش از همه تطبیق دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت دستگیری جوانان لیاقتمند، شیرهای آسیب‌پذیر جامعه، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی و بلند برداشتن ذوق بدیهی کودکان و نوجوانان معیوب، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی ملت تاجیک میباشد. باید قید نمود که دور یکم آزمون مذکور در سطح ناحیه‌های پایتخت تشکیل و برگزار گردیده، بهترین ها به دور دوم شهری راه خط گرفتند. در آزمون داوطلبان از روی نومیناسی‌های مهارت سخنوری و قرائت شعر، مهارت سرودخوانی و مهارت نواختن اسباب‌های موسیقی معاصر و خلقی رقابت نمودند. غالبان آزمون با دیپلم و تحفه‌های تأسیس نموده کمیته تدارکات قدردانی شدند. یادآور می‌شویم که آزمون ما با شماییم آزمون جمهوریوی بوده، دورهای نهایی آن حالا در پیش است و به استقبال عید فرخنده تاجیکستان 30 سالگی استقلال دولتی در سطح بلند جنبست می‌گردد. بینندگان گرامی در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. تنسیت و خوناباد باشید.